Mr. Chian, kunjani? Ngikhona ukhuluma noBhili la e-officeini. Okay. La kwa-Identical Force. Wow. Sekusikhathi ninoba ukabini indaba le ngapheli. Khona nisenze application phela yena bese kalindele certificate ngendlela uthi ukunikeza. Yeah. Akhona umnikeza ini? Incwadi yakwamasipala nasi leyo abayibethi istembu ikhona nencwadi yakwamasipala ikhona le ibethi istembu la. Hello. Mr. Chian. Uyabaleka manje. Uyabaleka. Angazi bonyana ubalekile network na. Wecimile. Yeah, kanti indawo inspector kayingaki. Nami into engizibuza yona. Phela ubaba lo uthi wayiwenza washuta wathi ngicedile. Uzokuthumelela uJiyana. So ke uJiyana bamthumelela iphethana elinye wangilethela lona ngathi mina Jiyana keza ukwengezo msizibeke gwabhuwa. Angikuphathele kwamasipala ukuthi ulethe ini nani uTswayi. Wathi ya uJiyana walashekela safuthi. Ifone number kasayibamba kasenzi next. Mina ngakhuluma noTswayi wathi iza officeini izolo ngayo officeini ngathola uTswayi angekho ngathola lo uthi ngubani lo i-manager kaTswayi lo baba lo wathi noma bakabini izala wathatha amaphepha la wenza wathi bakabini yazi kunjani unikela konke lokhu unikela uJiyana akhamba ukhipha certificate sakhe. Yeah, because into lesi advertisewa ngisho yakhombisa ikhona advertisewe ku-Sowetan lapho. So I don't know ukuthi delay because since from same nyaka wesithathu ulongo wesifolo isilongo wesifolo. Ngiyabona nje ukuthi ifoni yakhe siyenza ukhuna abantu bakabini. Uyidropileke nje. So simbereke njani nabo nje? Uyicimile ke manje ifoni. Ngiyafuna ukuthi simbereke njani. Angazi ukuthi ngiyiphendle Khona siyaringa esinokuthi ukuthi le phone izongidisturb imini yonke. Sipho kambe ifoni le. That's phone yongidisturb. Ayinakuthula nje. Baba Chian. Uyangizwa Baba Chian? Baba Chian. Okay. Bakabini uzofona after 10 minutes. Ucabanga ukuthi umdlalo lento wenziwa manje wamdlalo yenzile ubaba. Dala musi sengizenzela mina ngisi. Yena kasekho la. Naye lo ubaba lo ogcina athi babakabini yazi lento lesiyangidina ngoba sohlala ola kuhle uza kabuhlungu ene nomro wakho lo othi kwenzela into ezi akasekho endweni sewuzenzela wena msebenzi. Babakabi wangibuza igama lethaveni ukuthi yini engamtshela. Wathi alright wafonela lo uTswayi nathi ufonela uTswayi wathi okay
sekuyangidina lokhu wakuhamba wadosa lamafomu lawo wasayina utazibapalimentini khamba unikela uJiyana ayokuthathela ilayisensi kanti ithathwa kwakeneli spray khamba umnikela wena ayoyidosela ikwayibhodi siyindaba elikwayibhodi manje le mina bengingafuna ukumnikela ngingedwa ngithi uyambona selenza idanzo manje bengifuna ukumbizela la nimnikele imbatho lezi nithi ke yezumbeke kwakho ke manje sesidiniwe kwakhe no yazo sokuhelebha simlinda sibone ukuthi yabuya ngakini esitepisini siphumile asisekho nje sibereke into eserious nje ufuna ukuvula ithaveni sicala into yenza imali isitepisi asenza imali senza imali lento nje just yokuphela phezulu kuphela no akhe simlinde sakhe sikhalipha kumama laba sisalindele bonakala uhlelezele uyabaleka ya uhlelezelile balile ayisekho into ilungayo into leyo uyabona ukuthi already akusana mali idlekile that is why ngithi nangicala incwadi zakho ayikho into ohlangana nabo lapho ufuna senzeni mase kunje no ayibona abuye imali ngithi akabhadali next umnikeze imali bamnikela 13,000 yeah ngamuphi unyaka ngithi unyaka lo ngwesifolo isikiwo okay wena ufuna senzeni no nakabhalelwa kwabuya imali ngoba uyabhalelwa nje nangu uyabona kanti akaningi soloko sikhuluma naye sitshela ukuthi uyenza nje uyangibala uya-ignore ama-calls ufuna ukumbizela la e-ofisini sizokuhlala phasi silungise ufuna nangathi uba ufuna ukuyikhipha kancane kancane uyabona uyabona uzokulahleka njalo dala musi is 3.5 years uyabona uyayikhuphukisa ulokuhlala enjalo angazi ukuthi uyakhonakala ukuthi ikhuphuke ngiyabuza mina sengibuza ukuthi wena uyifuna yakho iphelele ngendlela eyishinga khona iya njengoba injalo okay uyakwazi lahlala khona ngiyakwazi lahlala khona singalenza nemilanga sinlanga angazi singalenza kuba yini akwenze leso basebalekile ikuze nobaba lo lapha eKNDC watsho kahle wada bakarini akusingikho lokho qala msujiyana ukuthethe wazokukhomba i-office and la kungafanelanga zokukhomba lokho yena befanele enza yonke le mpela ngoyedwa nezwana njani etsezwana ngokuthi angimnikele 13,000 angenzele license mara sewenza so sela ngikhombisa ama-office ngikhombisa le nobaba lokho engathi ngimbuza kumse ngathi mara imbatho lile ngenzini ngento ezinje ezeninikela zona zokuthi nikele yena yele i-license board ayokukhiphela i-license ngoba uyithethe imali yakho musa ngathi dankipa mara ngifuna ukuyomnikela yena ezandleni ngimsala ngamsa kulaba ukuthi abamtshove samtshova sonomtshovele abuyisa imali yangu nikele lo kade akhuluma ngithi lo uthi uyakwenzela iya nginikele yena ukhamba ungenzela ngithi imbatho mina sengiziphethe ngithi nansi imbatho sekufuneka nedwe wena uchingile okay ngamanye amagama sisiyayiceda ngokunjalo sisokulinda ilanga esisukuya ngalo iya lizoba nini iveki ezayo akuna expiring date lapha okay siyathokoza